Assalamu alaikum hurmatly Türkmen Sesi ve Erkin Sesi binindelere. Bizler mana müşahede ediyorsunuz 27-nji şebe kadrını Türkmen Avat'ta her yıl şunyana berguzar ediyoruz. Oturuşup bundan oğlanlar, juwanlar oturup ondan sonra ravzaga gidip ravzadan gelip yine şunyana oturuşup akşamlardan zikir edip bizler her yıl şunyana nemelerimiz var, oturuşumuz var ve hayratımız var. Türkmen juwanlar, Türkmen Avat'ın öz gödekleri, öz juwanları şol nemeni her yıl tertip veriliyor. Bizler bu pişiren nememiz dupiyaza ya daşiyat boluyor. İbaret bundan göç, piyaz, pamadur, murç taze ve gayra dünbe yağam taşlanıyor ve gayra. Bol 3 saat, 2 yarım saat illa 3 saatte pişirip oluyor. Sazman İçtimai Harekati Türkmenha mesulü Ulusvali Şor Depesi Muhammed Azim Hemdert boluyor. Bugüce Mazar Şerif Türkmen Avat'ın jawarlarının agdaçmasına geldik. Allah'ın özü buların agdaçmasını hem dergahında kabul etsin dileklerini. Hudanın özü hem işaşılar yanak agdaçmalarda katlaşıp o agdaçma verip katlaşıp görme nasip etsin. Assalamu alaikum hurmatli Erkin Ses ve Türkmen Ses görücülere. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hazırki görüşünüz yanak mana 27-nji Ramazan gece Türkmen Avat Guzara vilayeti Mazar-ı Şerif'te mana şurada her yıl jawanany Türkmen Avat bolup 27-nji geceni iftarlık bilen, saharlık bilen tecil ediyorlar. Görüşünüz yanak takriban özümüzü bilyonumuzdan bari mana şol bizlere bir ananat bolan 27-nji Ramazan geceni tecil etmek. Bu ağız açmada 200 nefer jawanlardan ve bakşı güzellerinin jawanları inşallah iştirak ediyorlar. Ramadan ya Habib, Ramadan leyteke dawman qarib. Ramadan ya Habib, Ramadan leyteke dawman qarib, leyteke dawman qarib. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. وإلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرت آدم حضرت جميع وتب علينا إنك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من الكافرين. اللهم ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل علينا كل خير ولا تكلفنا. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه. خذوا بركة بارك. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خوش آمدین. خوش geldiniz.